Na ene wukuyi Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital aba Dr. Sewusu enanope yenya no oni ye ba bedi nkomo afa peripheral neuropathy eho peripheral ana dog me watching yeah ni na bia bokode yankopon da Dr. mi bonso anope ye chia o adwuma na oye no ene wasesem kakra hu yes mo I'm say cry share ya pa share pa ma say adwuma mu ye nso nyame adom bibia boko aso boko de nyame ase wada ma ye ntiwe yo mini aba I'm say de di kan meda wase na ma chia wahwefo ene Ghana fo nyina na se ne nyina enim no Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital mfie bebree ena ya somo manfo aseda kese pa so nkoma otumfo nyankopon sanse ono otaye chi ma enyansa nimde ne ntiase na ide somo manfo ewa apomden kwan so Amen pe ene ayaresa bia oyare ne te sesen a odi areho bewura Amena ubepie no na ye ne GSM nko a eda nyame ase yesre nso ontaye chi na nnuru nwanwa so odi amaye anu na mu a yede ka wa na ahota aba no onkoso na onfa bibiri enkan ho bini aba em se peripheral neuropathy no unya ti neuropathy pia na yese nerves wasem ye ka peripheral nerves a system no nerves a hodo bibiri ene wom na ye wo central nervous system ene ye peripheral nervous system central nervous system no brain and spinal cord no afi peripheral nerves no de fire nsa ho fire na ho fire fruits ni nyina ye peripheral nerves na ni dwumadi a wodi nyina ne say oje message e de koma adwene no no age bi fra adwene no ode abre ni padua no nti senka mete yi o touch me a without the nerves no mintimi feel touch no na emom o touch me a very fast o touch me a no send message na ma adwene process ni ma hu se bibia touch me ade e hye na me de mensa ka eno na ebo ama me hu bibi wo me na painful eno na ma me hu so saa so na enioma ahodo bibiri na beko empo ho kani kura tache wo ekwan foforo bi so a opese mudi nhyiamu a ye wo nerves ahodo eboa ema unya saa tenka ne nyina so nti emu ahodo ba emiensa ye sensory nerves autonomic nerves ene ye motor nerves na ye hwe motor nerves na eno na eboa muscle movement nti washa ye wo binum wo a unya stroke but one we otimi jojo anaso obubu because sensory nerves na anase motor nerves no enya adwuma yi na motor nerves no ho asem na very delicate because adia se ho techuma etimi bubugu ode na yes wa mo ani anko ho asem bebraba saa na autonomic nerves no eboa yen bladder yi yakoma yi kura ase na ebo heart rate no ene empo BP no edimu akotene pa enti ube nso obi betima yare wachini yese wakoma yi eye so moja yi flow yi aso da bia na nakoma ebo kin eba ne saa bia saa nerves ne autonomic nerves ne wakoma no ebo ama ne boyi no ohawa ba ho obi o wa sebi ne junso no ede na na eba wa lose control no ebi okura so ajunso de na wonte ne nyina bia saa autonomic nerves eboa saa junso kuruwa no ema ne timi nya atenka adwene process ya na send message ama no no hu se sebi wo se medunso kuruwa na yema wo se mikogu nsuo no ntimi nya na adwuma yi ti wa we ye obetima ya agu no sesi a ye onkrofo bebre o wa wanyine bia di 30 40 25 omoda omugusojo adunso bedwetin no saa ne o me nyina se nerves e wo dunso kuruwa nim no enye na adwuma yi a ebetimi aba ye obi o wa aduane no da bia ne yematim da bia onya constipation because agin no gastric mucosa nerves bi o wa eme yatenka na boa eme movement na ko kama ni nyina techuma timi basa saa nso ne ye wo nerves a wo ye nsa ho ne ye na ho a se ho techuma pe da bia onsa no na ya titiriti obi tiwa o se doctor me wo wa na bibia fam na mo as electric e dia na electric eni pa wires na we mu dia bi nya electric o how nerves no ne ho techuma saa nso ne timi nya obi na o hwa o se otimi nya sharping won nsem na se sharping bi timi fa ne na mu adenti na eba ne saa ebia nerves no ne ho atechuma saa nso ne obi ade bia ne nsa ne 93 aside that no the 90 from crowd onte the 9 na ise form o the see from onte crowd se bibia si eba ne saa nyame amoa ebia na peripheral nerves ne ho atechuma se ne na make na etimi kwa kosi se eba se motor nerves na damage
etimi manifest say obi a wanya stroke enso na nye stroke eno nti na bre bia Amen scientific ya na etufu say Brian Sabia yen fa mfidie ncheke ni ehu say wo hawo ne ye den esan say mfidie ne de bebrebe ni nyina wo shem na eyi wo yare na eboa na me ehu ebi ye treatment sa aka ho na aboa ama wa pomuden na ye pese wonya no apomuden na Amen scientific pese wonya no wetimi enya no aye ne ye esan say yes say health is what apomuden eya honya o de yen hwe papa yi na ye hwe papa ya de atu no no enye stroke na nso so hwe video na uhu na adwen beba otin first impression be stroke enso na peripheral nerve CB na ho atechuma damage eye motor nerves na ekofa asa o ha yi bae to de hwe papa video yi mra na ye ba ye beto aso wo hwe we mu a yango ba daroma abachiro yare na sa tutia na sa prescribe medicine na wo hwe we mu so no so etitu kama organs ni na nyame adaroma na titi ni na free with so kopi mo na ase na etitu okay that is say yes this is bon say mama be Yami mwana nyaye so ha inshallah yami nti ha be ye wate yami inshallah yami mana nante kama sa na poma no montonkure aha don tonkure yes so sana peno yami inshallah aha nti wani nye stroke enye stroke o eye peripheral neuropathy bi sa motor nerves na make no ene boa ye muscle movement dise koba se ho te twuma pe utimi jojo ana se obubu so obi a wanya stroke enso ne nya stroke o hwe oba no se ne na tia afi wontimi nya hwe wheelchair mu nyame adom ye de ne hye mfidi akese mu eye treatment or no aduo no afi no atiasi to hwe anipa na guidance kakra bi o se hu ye na first impression na ye say stroke and nothing na advice against self medication no Brian Sabia yen fa mfidie nhwew yen umoja jonso sebi ebi agyanan kra ho ba yensu ye begini nyina Amen scientific be hwe utiri su kosi unase ne hu ba bi o hawo ne fiba de ekofa ba ye hu yare kro ne ase hu adura ye de kan wa beboa wo eno nti na ye ada bia ye bonka ye se bo moden o yare ye na aduru sen ena wa ba mabuo o ma Amen scientific enka se o yare na no ne aduru Amen scientific aside and where one the science and research aka ho e de mfidi aka ho a ye de somo manfo nti ye besre ne abo bia anka ye se e ma obamu mu e na obamu bu a nyame ammo e no nko akra de obeko but nyare hyemu ne bompa ye sori anopa jeso amen ne tu anamon bra Amen scientific nyame adaroma ye beboa na wo so adi e wa apomden kwa so em se enkran ha de ye wodome CFC flat ne nchen wo eco train dade no so hwa baby a free baby abetima si wo Tantra Hill runabout ne so Goy filling station wo ana se obesi wodome crossing ana Adom market wa ubusa akọ abofra kra obekire Dr. Ami wo na waba okọ sprintersmpatem wo la shibi klagon no ye ne Goy filling station ni di nhwani mu saa nso ne ben ashama na under bridge ne pa ti baby a free ba pa bia no baby mienu American Goy filling station nchen wo hospital nanim anasa under bridge wo no usi wo a abofra kra be kire wo fra yen e wa ahomatrofo iso e beje wo so ni aboa na wo so wadi e wa apomuden kwa so 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 bomodin na frey na also bra Amen scientific na dance dia e twaguo ne ekoso bebrebe onso story no anase wa pomudin mu ha no emedane adance die Amen scientific yes say allow shafi nyankopon
ene yaresafo but apart from ene de kan ye conditions bi on so are you yare bia free utri sokosi unase stroke ya ankasa typhoid eno kwa de nkotoa malaria nkotoa diabetes ya ma ye twa obi nan obi ba ma ewu sebe obi eni frani ade nyina oba hypertension mojabo so de bia pressure so de bia ya ka chem se pressure no etimi ko fa stroke ba pressure na ankasa no etimi ma heart attack ba maybe yesi obi ko jogina okwa pressure no ko srubu mu a obuhwe ye odi wuye no saa ne ma bi saa no na ya ne ye pese ye hwe ne ye boga na fo ho ban free ho se ne be ye bi nto because if you cry papa you wan see na chi pressure ya kosoro ama o how kese enti se na aba ti yare bia free utri sokosi na so obi apa awo a onya bi de ya kra ne so obi so fa yafuna 2-3 months na sa besin de friend miscarriage no depression e de o manfo ekom no mini aba enya asem koto a enso amen scientific wo won o tia ma no ne a wapa bia LVF anase IVF ni na afeli o ya IVF ni na o afeli enso oba amen scientific no nyame nam ye nso ama wawo afa no afa ne ba enti na fi bo modi na bra amen scientific Dr. Osei Owusu Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital na yete won kan fa number no na frɛ na de babo so hu sunsun so a na yetimi aboa yenkomra mo foforo ho ye ba e beto so